Cardom Pini la so channel pen puthot ni li nang li tum long ke bang thu la ke belek lam thi uputagali si Sony son thoma lam po la so a channel pen pu che than che mom nang po se la lo non la so election kilik along pen Lok Sabha election kilik ada along la so prang leader tum kachichak la poson ni tum thek pon long la pen 244A la ni tum karbing long ke mang lo la pen di mahaso karbing long pen east west di mahaso si mang ra pen lo ke mang ta la si la so prang pen ajat punun si tame opposition leaders centrally ba dak state level pen le lang dang pusi tame 244A article 244A pu thak si tame anitun nung si tame la so issue pen si election along si tame campaign dam along tin si tame ni pon la pen along tin opposition tum si tame ka campaign dam along tin si tame ni pon la si articles 244A apu thak la so pu thak si tame central pen le lang dam ta choklo national level ang deng pen le national party long pen non ke prang ke UPA pulo non ke India pusia la tum amen cheer thulo la si strong opposition alang tum tang kring asongja pule pu data chok lo yo alang le Rahul Gandhi si tame non la so election kilik apu thak alang li si tame pu pon lo alang ta chichak lo election aprang si jong si ni tuma government jong si bang det chun det pulo tang te 244A abang ke karbi tum ba dak north east long ke do karbi tum ake mang abang ke pachun pidet popose alang li election before alang li kachichak saposon lo jo la se alang li kachichak alam the sita me nangli tum arju ponde no भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आज आपसे मिलने आ रहा था मगर मौसम के कारण नहीं आ पाया। चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी ने महाजोत ने आपको 5 गारंटीज दी हैं। पहली गारंटी CAA को हम असम में नहीं लागू होने देंगे। ये असम पर एक आक्रमण है। आपकी भाषा पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी संस्कृति पर, कल्चर पर यह आक्रमण है। इसे हम नहीं लागू होने देंगे। दूसरी गारंटी 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। तीसरी गारंटी 365 रुपए मिनिमम वेज टी गार्डन्स के वर्कर्स को हम गारंटी करके देंगे। चौथी गारंटी 200 यूनिट महीने के बिजली के आपको मुफ्त में हर परिवार को दिए जाएंगे। पांचवी गारंटी 2000 रुपए महीने के असम की हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी महाजोत गारंटी करके देगी। आखिरी बात, जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं, बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है। आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं। हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं 5 गारंटीज वो हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आर्टिकल 244A बस autonomous state kupilo de la so puthak sita me militum kaching hon bokajan LC amai phu la alangli Samson teron pen sita me lamthe arjupon den alangli kania lamthe le arjupon thula ong dong atum ke 244A ke 244A buti hang jo cho kupilo alu kente thara ta tum tini nang la 244A bharat ke chari aron alu along itum han jakong nang ti autonomous state thi autonomous state pote state within state lo state assam state alu ti ini tum tar bila pending long aso tu de ke chari par itum state aso so long po tu setame ladak itum Kecari bang 80% kita konglong pos tame 20% bang tum ka konglong ge. Tera tum sinang cari lah. Chief Minister ke tum do pos tame governor ke bang state government nung situ lah. Finance aja kong itu mavela, military aja kong avela, lapen sol bang ke electricity, current aja kong bang itu long dun dela. Bakia bang ke tum long pu. Jong si
aku itum jong si separate state long lok lo ang deng pi ke thom ateng Indian Constitution article 3 ateng long lo ponte separate of separation bulo tangte along le si thak dak ko di Ladakh ke Karbi Anglong pupo gari nomor plate itum long pu governor ta itum Karbi Anglong police Karbi Anglong regiment itum tokon pu ne Assam police akam melo dake itum separate state long lo bulo tangte tangka ta dak dispute ang lo direct Karbi Anglong section pu jolahaya hor mu bang itum pangtak ipen itum rata pan sante 244 AP loko autonomous state kosong la pima lo ponte itum explain ne kita la lo Lakinang litum arjupon long lo ke hai Samson Teron LA Bogajan LA President amai pusita me rata thengnu 244A lapens autonomous state da puthak senda ba klar dak rata thengnu sita pachini lo pasi la le jo ni tum no bang ke long lok lo polo tang te ni tum a power a function ko song se utilize ning ma ko song se exercise ning ma la se la so puthak sita me lang le Samson Teron sita me paklar pondak rata thengnu ni et lo pasi no ni tum la so election akilik June 4 lo sari tarikh ni si counting po la si bu BJP tong haji ma ba Congress tong ke haji ma lage centrally lage thengsong alam lo asi prime minister non ateng pelangdam polotang te Rahul Gandhi yong si prime minister mandat polotang te alang lige election aprang si ni tung karbing lo farman ke nang nie pidon det lo la pen alang li si lamchak chipi det lo asi mohajong nang li tum sita me klada kalam the alang li Rahul Gandhi kupi saka nie malata nang tum thek polong at lo asi la son tak thaga son si non opposition ruling government nang atumang bong penlangdam pulotang te Narendra Modi ke prime minister lo India prime minister puai fisita me alang lige la puson alam ni de klar dak pen karbing long nitum yong si dak government cari long lo central government cari long lo pulotang te nitum karbing lo kemang sita me nang pa implement pipo po non son Rahul Gandhi son klar dak lam theke Narendra Modi akha Narendra Modi ke ni pon pe lasi na hoglong ta record ave ngali tum lang tame social media long search et tame ba search clear tame ngali tum thek long le sita Ladakh pen nitum akachep ke prek dak ke thek dam long bang ke la lo nitum inglong so phan sab so ekang hon pu takali lo lam the pak lang don bang Rahul Gandhi la se lang li nitum mateng pen lang dam pu tang te mi pig lo alang li jong si prime minister mandat pu tang te nitum comment tu pen ya ke mang la so ke mang bang kichun serak ragi pu phan bang alang li phan sita me si hirjumi pidon lo tasi la lo election jitkok po autonomous state pu thak ba articles 244A pu thak sita me insam clip titi la so bang non bang ga vedet nang po ni tumang bong sita me ma joga government le bang sita me article 244A ka pachun serak ragi pu phan la lo ka pa implement de ji pu phan lasi thengsong government jong Rahul Gandhi jong haidet pulo tang te ipil through mission po lapen alang li kachicha kalang sita me lake social media long sinali tum sita me theklong at lo lapen kachubai ninga lang mata velo lage non ke mobile se od elo lasi India non 2024 la sop prang social media long sita me nangli tum lang pon tame jo ekdom 244A nangli tum la YouTube long sita me type lo potang te align sebang je jo nangli tum lang tame ekdom align sido yo di ekdom align jo jeng ron la boson lasi alang tum sita me ni tum alam the puthak social media long sita me klang pe YouTube long sita me paklang pon o 244A kopilo lapen autonomous aja ko kopilo yo la poson lasi la hai puthak ke sarjai ka thar sita me along tin awareness 9 constituencies ta ke than et si ong lo atonu lapen lapu nihang karbing long anathu sita me penangan dim ke than et lo 26 constituencies le pachetang et pule pude ta chok lo la si la so ke mang puthak sin non kilik election na long bang ke la so issue pen si rada thing than ilo lapen la so ai pen ma si chechang ilo la si 244 eta pa implement purpose hala nanna ta candidate sita me la so lam chak chipi pen si penan a campaign long public meeting long sita me than lo la yo la lo itu bang
นี่ตุ้มตัดเทคลงแอดโลโซเชียลมีเดียลงตาลาสิเก็บวังจีลังก็ปันสิจุนจีกิจุนเจลาบังเคจุนสาริตาริการีresult long fit po lasi la det pen filo potang ta kimi prime minister non kimi jong bachans narendra modi le haidet ba pu rahul gandhi jong si haidet pu sitame aso kemang bang ke ni tung vir pang bodun de ni mon sitame te ni pon pe det nang ji la so pu thak sinili nali tung phan lam the chu pa choi nang pu la so channel pen lam the chu pa choi nang ba ching ki chu than nang pu la so channel la long pen la lo lasi alang tum India non ke dobom ateng pelang dam pulo tang te Uttar Pradesh long ta state kimi ke thagi la pusan ta dupon lo nani tum North East long sitam belang tha North East long pelang dam putang te ni tum ta ke hang arpong tur pring tum lo karbing long atum sitame ni tum ta karbing long pen di mahaso tumang ke autonomous state nang pupu arpong tum pring tum lo pasti langsung tak tahu langsung si Bodoland atau tumta lapul Bodoland tumta ni tumta separate article 3 ateng pen separate state ni tumta long nang jipo India government han demand lo langsung tak tahu langsung si pu Tripura na thu sitame langdam pulatang te Tripura land lagi nali tum social media long ta kedam tang hotek polong lo ala aricho masitame thu pro lo Tripura land bang adimana bang ke lasi ako non 2024 election ahut sitame Eastern Nagaland lagi nali tum ta chini pon po hada ke long trop a district long masi election papa we det lo adiman bang thang nagali lo la lo ni tum ta separate state mane Nagaland tum ta amuluk do lo population do lo yo la se Eastern Nagaland ni tum ta ko dak do nai mane ni tum ta Nagaland nang bong suta separate state jo la posong selang tum sita me che hang lo la pen government han ipil lo credit ba lang tum alam den de det masi non lok sabha election na long ke long pro district long bang participate dende delo zero voting lage social media long ekdom record lo lage flat lo ekdom chethang fluk lo lage lason tak tha song si hala abelek adim long anbang ni tum chethan nam de lo hada bang India kang long sitame 50 state ke manji po laso si social media long ta penan chetak pon 50 lagle 75 state an bang edupon det po po si padupon det po ba langsung si cethan pon la si non le tem hala solo got pen langdam potang te ni tum ta autonomous state long dun log jima po la si la si hapu ka support dun lapu ka support dun palam ke kali akemang mang ke la ke election ke non ke jut et lo la si ni tum akemang bang ke cethan me lo la si la ke all west karbing long po alam kali lo east karbing long la ke adon tin si chini et nang po non bang ke la yo la si non Rahul Gandhi jong sin hai det pen kachi chaga teng pen chupa pleng det putang te ni tum alang li phansi tame akiru pinangji la pen alang li chari bom husi ni tum autonomous state ke kelong lo la lo jo asil hai chingki che thanang pusi nang la so channel pen ni li nang li tum atheng ni bang asi pithi hek pen ni lam thelang sing tong ko kardom